Da li će porodica Trifunović iz prigradskog naselja Popučke ostati bez svoje dece još uvijek je neizvesno. Bili smo u kući Trifunovića i zatekli radnike Centra za socijalni rad, koji su prema rečima roditelja već više puta boravili u njihovoj kući radi uzimanja dece jer smatraju da ovih 5 mališana zbog nehigijene, vlage, prokišnjavanja i nemaju adekvatne uslove za život. Roditelji također navode da bez obzira na minimalan prihod kojim raspolažu mogu da se brinu o svoje deci i da neće dozvoliti da oni budu bilo gde osim kod svojih roditelja. Traži mi prvo kao nehigijena u kući, prokislo, vlaga, traži mi da uradim krov, da uradim spolja izolaciju, ja to ne mogu da uradim sa mojih 15-16 hiljada, 17, ili primao minimalac. Znači to je što mi traži, hoću da odvedu decu. Je li to vaš jedini prihod koji imate u kući? Da, i primam dečji dodatak nekih 8 hiljada. A da li vi smatrate da su oni u pravu što se tiče uslova i svega? Ne mislim da su pravo, ne znam da li nešto fali. Ima mnogo gori koji jedu danas kontejnera po cijeli dan i traže da bi preživjeli. Mislim da ima mnogo gori od mene. Da li je vaša žena zaposlena? Nije, pošto je kući sa decom ne može, još su deca mala. A po čemu su oni uopšte zaključili da vi ne vodite brigu o deci? Pa ne, dolaze su par puta, su dolaze ovdje u obilazak, deca je tamo vamo i onda su kao vidjeli kao da se ne vodi briga o deci. Deca imaju i na vreme i da jedu i da piju. Sve što mi treba od hrane, ovo donosim sela, i mlijeko i sir i kajmak, sve namirnice, gore radim u selu i donosim. Jer deca su svaki dan u školi, znači ovih dvoje stariji svaki dan su u školi. Znači nije jedino ako se razboli pa da ne ima dostanke, ovako svaki dan, znači redovno svi idu. Kojih su godina vaša deca? Nikolina je 5. razred, Krstivo je 3. i ova mala ide u predškolsko, Bojana, Ivana 4 i ova mala Milica 3. Čak su i komšije porodice Trifunović stali u njihovu odbranu. Jednoglasno navode da ne postoji ni jedan razlog zbog koga bi ovi mališani trebali da budu zbrinuti van njihove porodice i da to svakako neće dozvoliti. Deco ne damo po tačkom razlogu. Znači, deca imaju sve uslove ovdje žive. Ima ih gori. Ako misli socijalno da pomogne toj deci, neka oni daju njemu novac, on će da pokrije kuću. Znači, to što bi odveli decu i dali nekoj porodici da plaćaju 50-60 hiljada, koliko nije bitno, neka oni taj novac daju njemu, neka on pokrije kuću, nije njemu samo prokisla kuća ove zime, nego je prokisla, znate i sami kako je vreme, da je prokislo svima. Zašto decu uzeti, deca sad, Nikolina 5. razred, mali 3. deca doživljavaju ljudi traumu. To je stvarno besmisleno decu izvesti iz kuće. Što nema ovog higijene, šta fali ovoj kući? Neka vidite tamo po kontejnerima šta se radi. Kakve dece ima i od čega deca žive. Neka oni njega pomognu da on pokrije ovu kuću. Kao komšija ovdje prvi, koji smo od prvog dana kad se rodila najstarija ćerka Nikolina, krenemo od Krstivoja, male Bojane, sve decu da ne nabrajam, ta su deca sve rođena na božićne i praznike velike, nećemo decu dati, ovoj deci treba da se pomogne, da se da. Ovo da se pokrije ova kuća, da se završi. Ako ništa drugo tražit ćemo i ovu. Ovdje voda, vlaga, on čovjek nema sa čim, on prima 16-17 hiljada u prvoj školi radi, dečko radi nešto privatno, zarađuje koliko može i on pruža deci svoje koliko može, većinom donosi iz sela i drva, ogreve, sve ostalo, deca da bi mogla danas, sutra da prezime ovu zimu, svake godine je tako, lomi se. Čovjek nema sa čim da gaji, otac i tas mu pomaže, donese koliko mogu ljudi, sa decu da tu neko vodi, ne može niko da ih vodi. Niko. Jer oni nisu gajili od prvog dana kad se rodili ni jedno od njih 5, da je neko odvede odavde, ne može. Znači, ako žele da pomogne Milanu Trifunoviću i njegove supruzi i njegove deci, moraju da daju pare. Da pokrije ovu kuću, da uradi izolaciju, on bi to volio više nego iko. I ova deca danas, sutra da bude sretnija, da mogu da odaju ovdje normalno, ne da gazaju po ovom blatu. Da li smatrate da je neko od gradskih vlasti nadležan da pomogne osim porodice, to jest osim gospodina Milana? Država Srbija, majka Srbija, jesmo Srbi. Jesu ovo Srbi, ovo su sve deca Srbi, srpsko ime imaju. Opština, država, neka izađu susret Trifunović Milanu i njegove supruzi i njegove deci. Apelujem na sve ljude dobre volje koji mogu da pomognu Trifunović Milanu i bilo kom, ne samo Milanu Trifunoviću, svima ovdje koji imaju takve probleme, da se pomogne. Ne postoji nasilje u porodici i nešto slično? Ne. Nema nasilja u kući, nema maltretiranja. Tiče on djece, on njih gleda koliko može, ne može da njima da ima do sada asfaltira pus, oni traže kada je asfaltira, kako djeca idu napolje. Pa ne može on da leba, da ima sleba, dedu, a što je sad takav put, je kriva opština, niko nije on kriv.
Nije kriv. Prvo nema struje, time da opere, nema struje, nema tera mašinu. Mora da pere ručno. Žena pere ručno svaki dan puno veš tamo na ulici suš, ne ode do suš, nema ništa. Mi ćemo pomoći, nek oni dadu materijal, a mi ćemo da završimo kući njemu. Nek dadu materijal, dotraje materijal, mi ćemo pomoći koliko možemo. Svi ćemo pomoći koliko možemo. Prema rečima Trifunovića, socijalni radnici su najavili ponovni dolazak uz intervenciju policije. Da, rekli su kao da su džabe dolazili, pošto sam doveo publiku i televiziju i već koga, komšije, da brane, da će oni doći sutra da deca ne idu u školu, da će oni doći sa interventnom i sa policijom, da dođu da ih vode. Pa naravno, ja decu neću dati, pa makar i poginu za njega, ali ih neću dati.